I pozdrav sljedećih kako ste, sova se. Повторно tomu skipali kao što gledate, sad se vozime. Pa se znaju ti i Aleksandar. Kaži be. Na Messenger su mi inače su ovaj Johnny Martinez, on Nixi, pozdrav za njega. Ne znam da li će se slušali, nema vrsta. Okay. Evo kada ih izvestijem momčinjata. Stan se jede. Evo kada opali me na sličica. Ajde bе da slikam more, naredite. Evo ovaka dobro je. Što je ovo, ale, gospodi? Što se desi, gospodom? Ovdje nekoj čiter će let na koničeto. Kako ne be? Абе снимам и да ме банирате бе докато. Опа, жувам бованчета па за лидери. Фернандо Кастело е изключен от севера, жувам Бенвенуто, ДХ Афата. Нека ме тъпне мене. ДХ Афата, леле сега се ДХ ги наводя. Добра. Поздрав до Джеймс Фалконе. Добра. Не сери бе, море. Поздрав до Джейми Фирми. Преска няма го вратя у лидер тим Евего. И поздрав до Кевин Дюрант и поздрав до ситови лидери. Еве, поздрав от цел. А супер, така, поздрав. Ева, kada ги известиме юначките момци. Поздрав до Квадро Санчез за Маско. Поздрав до Матке Торес. Преска жема правда. Гъма. Поздрав до сите овде геймастери што се гледат. Поздрав до сите колеги. Саме овде можете угласен тура сите. Donkey Hero, Što bе? Imam dušta s njim. Koji be?
Дечки, прije искам направи препа на форум, така да ќе го оставам линк во дескрипција на ово видео, мамите по едно коментарче. Поздрав, драг играчу, пријатна игра. Поздрав до тебе, драг геймастер у админу. Кој да си? Поздрав до Мартинес, поздрав до Ник, иако му е заклучен акаунтот. Поздрав на ингейм, поздрав до него. Дечки, това беше се за ovo видео. Докато ви се допадна, оставете лайк, докато не злобам лайк, шернете го видеото. Ние ќе се видиме во наредно видео. Peace out.